Tahajjudga turup, ayalın oyg'otib, çoğut nafil okuy turgan bolsa 2 rekat zikir kıluvchilarning qatarına qo'shiladi. Abu Amr ibn Salah degan cho'ng olim shundan so'rashdi deydi, qanday zikirlerdi qilsak biz ko'p zikir qilgan adamlarning qatarına qo'shilamiz biz. Degende javob berdi, eng sonun javob tuğandır, qarag'lar. Egerde deydi, payg'ambardan sabit bo'lgan, erta menenki jana kechki dualardi. Oşondoy ele ahvolga jarasha bo'la turgan dualardi. Uyga kirgendegi, uygan chiqqandagi dua, kiyim kiygendegi, ichgendegi dua, suv ichgendegi, qo'ygandagi dualar. Oşolla dualar to'liq atkara berse, oşol köp zikir kıluvchi erkeklerin jana ayallarning qatarına qo'shiladi deydi. So'zdi de ming tes bola sharak o'tirib jo'ganda emas. Hem zikir tatkan yaxshi, biroq payg'ambar o'shan tatkan bir hurmat anda tatkan emas da. Janaga o'zingizning sunniy dualar degandile o'qib bersang, sen köp zikir kıluvchilarning qatarına qo'shilasındagi Xudoy taoloning Qur'ondagi maqtagan insonlarning tayfasına giresin degen ma'ni. Men shuni o'qiganda abdan suyundim. Kechki o'tirib olib tartilbay qolamiz da. Biroq har narsa o'z vaqtida aytilaversa, oşol zikir kıluvchilarning qatarına qo'shadi dedi. Sünnetni qarman qila. Qarmanish qiyin bo'lib atgan bo'lsa, birazroq qarmangan harakat qilg'ila qo'lingizdan kelishincha. Barib to'liq qarmanasinglar degan so'z hurmatli bir tuğanım. Ey mening qo'limdan kelbeydi ekan, mening qo'limdan kelbeydi ekan deb tashlab qo'yib o'g'ila. Harakat qilavergile, to'liq turda qarmaganga inshaalloh Xudoy taolam yaxshilik beradi. Bilgile, hech bir adamning amali ani beishga kirgiz albaydi deydi. Hech bir adam amalan beishga kirgiz albaydi demek Xudayning ırayın fazlı menen giremiz. Oşoga qarabastan biz amalды kılaveriş gerek. Biroq amalды kılgandan keyin boldu amalды kılıp koydum. Emi men 5'e girem dep aytып albagıla. Bul Xudayning ayta turgan ay köldügü menen bolot dedi. Wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Jana deyt, Xuday taolama eng suyuktu bolgan amal deyt, bul az bolsa dagı daima ulanıp bardavam bolup turgany dep hurmatly bir tuğandar. Muna uşunday paygambarыбыз gep aytты. Zikirдің көптөгөн пайдалары бар. Ошолордун бири шайтанды кубалайт, Кудайды разы кылат, адамдагы гамды кетирет дейт. Жүрөктө проблема болуп, кыйналып басып жүрө берген бирөөлөр кантип кетиресин десе, зикир кылсаң жүрөктөгү гам кетет, жүрөктөгү хам кетет дейт. Жүрөккө сүйүүнү чап келет, жүрөктү күчтөндүрөт, адамдын жүзүнө, жүрөгүнө нур берет. Жана ырыскын алып келет дейт. Ырыскың аз болуп аткан болсо, содан жүрбөй аткан болсо, зикир айта турган болсоң, Кудайым сага иншалла ырыскы берет. Жана башка көптөгөн зикирдин пайдалары бар. Аллах таала барыбызга жакшылык оомат берсин, жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Кудай таалам иншалла бизди шерменде кылбасын.